Eno ni thibitari ya Archers Post mwena wa Samburu ya irathiro, thibitari iria yoete ihinda iraya gikarika gwakwo na gutiga aikari magithinika gwetha motungata ma urigitani. Ibrahim Jamaica ni umwe wa aikari mwena uyu augite mari na kirigiriro kinene riria mereirwo thibitari uyu gwakwo kuria gukinyaniria na riu mihango ya urigitani ndiri yambiriria na arwaru makoretwo magithi gwetha motungata kaunti-ini ya Meru na Isiolo. This hospital has been in construction for 7 years. Okay, September imeisha. How long will it take until we see the first patient being treated from this hospital? Tengelezi hapo. Kama ndio hii barabara watu na hata unaumia hata kisafiri kaenda Marsabit nini. Lakini hili sangine mtu urume hii hospitali weka kitanda na daktari. Ndio togoa watu wengine. Thibitari iria cia kuhina ikaria yani cia andu kiumbe na kumana na marihi maiguru maria makoragwo makirihwo o matingihota kuriha na atumia aingi ni mathinikaga riria marathi kuheo ciana. Watu wanaumia mpaka saizi. Tuko na only one ambulance ambayo inasaidia na ni ya hospitali ambayo ni private. So inakuwa pia ngumu kwa watu ambao wako kwa remote areas ku access services za mobile health services. Girifotera Kameme TV ni jitagwo Wanjiru wa Foro.